Abi Anglong Tv9 News kena arado ana phasame kardom people 0.1 kardom. Pini prime time berta than bang milimen berdam thang chupi. Tangte berta thepi berta anton pen arju pangsene. Pai ni phai phor ni te than bang atom ame thanga bai nong ningkan hini chilong le reka jok te than bang atom isi office long chikom dam chen. Pinpor dam me kidam tanga ningkan pen sita me te than bang atom me thanga sai chiklem chipaduk si asai chidam bom no. Sita me ningkan ni sipleng data abai nong long le reka jok ningkan hini ta kipleng thulo abai nong chilong le. Herang ke atoma thengno nang chithanun ke abai nong kilong le rek ajok than bang sita me bahini ki sopen apram dam nang lu. Lapen abai nong long leti ki school lo thanam delo pusi ningje pon lapen than bang atum stame abai nong long leke koson sini tumta thanam thekuma hodai kedam auto bhara lapen loan ka chu enta do long jibon pupo chu endet lapen il tomaki sungalam nang chini nei pusi ningje pon lapen cem dr tuliram rong hang lapen education em richard dog bia phan tame abai nong ke palong jia phan chuning ripon Gulamara Penavina Stock Be Report, Karbi Anglong, Tv9 News. Person ke doan electronic print media ke doan media report Soro par pig lo ke pini itu 5 August 2024 la oi begalam athe itu pini ani ke school a hem se ke done nga boda school a hem ke dode ladak che song nang rong ro athima nilitum ningkan hini lo salary ke long le la so join nilitum lai mumar school ke dam mumar asia ko to kanta la so join dia cho hang lo je tum people school dam mun ere no tum mai tum ningkan hini lo salary ke long le la so salary ke long le join ni tum financial crisis problem ani tin da do tum medical ke so do jad ke so ke boy ta chelang e school ke dam ji ke hello wing school do teachers tum ke dam la so fair ta we jang to kan khai poisa we above all itum daily basic needs pima ke nang lam pe ni tum chi fulfill ede ini tum ke la da pini 89 teachers do ke dam tang 2022 ajudan April 15 ani tum chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma bang si ni tum han la so appointment na pajue pon la so thot ni tum da school dam pen respective schools ke dam pen to join on the jaga first 6 months salary provisional salary na people ko sita me apply mangi salary pini chok ko pen ap chok ko SIU chok che join ne de tang pathibo mamad non ke pini la swarni anang lelo je ningkan ni pleng lo ji tum salary ta long last salary ke long le job ni li tum school da mo lelo judi higher authorities pen mane judi ni li tum kan notice nang le je school people lo damun e ta me solely department will be accountable for them angko la so salary long le job itum 189 teachers Anglong pen bahini a teachers ke so financial crisis a join ke so chelangon e join e apranta dam la siningkan hini tum kan salary nang kipe ke it's like violating our basic employee rights la sinili tum ke non ke chuning ke amili tum kaching honorable CM Dr. Tuliram Rongha Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Doki sir Lapen ili tum IS sir Birensing Intia Khan Prabjin pen ili tum akang bang nang pachun piik bek nang ko atema nili tum sung kitlo kedo basic osomar ni tum arlen ke the alogot osomar anutin da family ke do side a teacher side family tum alogot osomar tum ta aduk nang do tiklo lasi ili tum school dam de ja je kusita me nili tum we will not be accountable department will be accountable anke nili tum salary nang jang de tik nili tum ke class dam de no lasi nili tum decision law ampar ke ake hoy tum hata chuning rillo je prabjin pen nili tum asam nang sol je phansi chuning rillo comment tu ben class ka dam dei ke class ka dam de ke nili tum ke 1 August pen si dam de lo la ke salary tum account no respective account no salary lo respective account no salary nang jang je ke nili tum ke school dam un elo athema ko son si dam po ke dam select takali by duty cheklem kansung te putakali ani wang la soning kan hini tum without salary without any fail choram churum pen sitami tum daily class dam bom lo non ke choram mathayan ta with lo la son thot provisional salary ke long mane bang ma thalo je la son se continue e bon bank loan ta end lo la so bank loan non na chi repay ja ja ko man ta with lo ni tu la si through media ho ni tum ki sung ki du ke boy ku pima nang
nang jin so kon ikha puni litum hantan kela solam respective persons ko mama ili to makam nang pachunung ji hanang papele ijip hansin nang chuni li lo nang Oke, pin yang itu memorandum ki pido ko maban ki panong sa memorandum ke ni litum kaya sar hansin lo a memorandum ta memorandum ko lasi la do hansin ta la ka ba kela so one AC request lo je itum salary prabjin kan mane itum SIU prabjin pen nang pachok ikdejip hansin chuni li Thank you. Karbilang Pi Hydroelectric Project by Chalang so APGC along outsource security guard aside ke chuklem dun bang thongkep so sia bang pu bang pia chuma phan aron ripen amen kang kam ti era pucha KSA la pen break jam ham phanga song pen japon si pai ni phai hini pen pai ni phai PR ni an APGC asai hematheng no along ke chi song asai ke dengtom KSA la pen ham phanga song ki do anatum kopia posse a chuching tip nang koklo Tang te Karbi Anglong Autonomous Council lapen team Karbi Anglong tum bang so ka chisong along lang ding puma. Tang te Karbi Anglong Autonomous Council hin pen kupia sai dengji. KSA lapen hampang song tum duan nipli ka chisong ponde da pita Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang lapen team Karbi Anglong atum kunadlo. Gamji. Lapen archulong ledet ma puta karju pedepo. Tang te perangke chino kaningji ponalam tipen le archu ponsine. News report Karbi Anglong Tv9 News. Karbi lo Charlie song pen mane please dilo kache song ni ani dak homaino security guard join ni dil tum la bache song na bode Karbi lo please council or stami ani mata de daka kitum sinita dil tum pini pen ni please dilo la so je song continue to bomb kita pini local MCN da keng pak la tepar belang la da la sinil tume da ka local MLA da do local MC do MP do CM do ute nang tumo na lo kare re ada Karbi kai se kisu nel tuma chini te par kisu ngera tuma ta ani siba keng kam na che yorda tum la so long nang jibu che klo john so te lo alang ni tume do gua ti da ko ti ke la da gua ti da ko an si tum da la ni le tum ke cha kong da we gua ti da mi ban da ki duk sai de la da asap so be ra ka aselari ben do jo ba da gua ti ga la ni nei mo de alang tum me tang ai em ko na lo cho lu kan de ala tum na lo so mi ong lang ke Karbi Anglong ma ka so da nang mek prang o bang ge ben pur na me BGR alam long dai pur na me nang tum homai no MEC chot Pawan Kumar ke bak ai ko long an bang PIL ki pidam set pode nang tum pini me solid majority Karbi tum si council chari lo ke bi bolo nang tum bang jak det bi bolo nang tum bini la dak bang dek dek keng kam nang je job je ke atap to patan e tum inut bang apram ci pinang lang ma inut bang ni tum dak pinang lang ma na pen haten itu man poison man oi itu poison jun ben dak ni pram ci pidati ban hate song nang lang bolo tang ni autonomous council atum poison wan ra itu man nang piano itu ma ce song padu bo ta te ra ce song bang bedat bo poison wan oi itu ban cholu David Lekthening kan troksi ao so behek penarenga me kacholong lok pena joksi nona bangke a hearing tangrak anpin lason si nona kaya per theki do phereme me anpin khangjang atheke kiso son do pi khangjang anpin atheke kidam tanganing kanani pen langdam lo pulutangte nona kaya ni le prexam kiso son nangklang bomason monira tum kiduk kilak hidat kawe pen chinglok asona kiso chulong lok pulutangte labang so kiso kachepe me dejia phan monira tum ame krik bunanglo lason da thak CVS Karbi Anglong Chinthong constituency arlo lakha ke thom nem terona rong ame kar thon lek thi pen ruptalin tok bipia tuma sopo David lek thi ta bihek pen arenga me kiso kachulong lok pen ajok non ke a hearing tang rak an pin khangjai alang litum chitame bihek pen chitame chilang piklu bon chitame ki magically si nang dang bom pusi nang pachini dun
la sin non la bang so ki suk phan chi pe me de jia phan ki aja kong avidet lu la si alang litum nang hu prong ason si dolo la pen ki avar side sitame avidet khangjang lo pusi nang pachini dun la sin non bang la bang so ki suk chi pe me jia phan ki ka chilang ithu jia phan ke karbi anglong ka chori bom ake hai cem dr toliram rong hang la pen ke chinthong msia ka hai avijit kro alang litumari dengsi nangrap rima ke chonghong prong lo pusi nang pachini dun lapen ke nangrap vek cha pusi chuning ripon lo la sining ke me abanga ling sitame nangrap vek tha pusi chuning ripon lo la si aning ke me abanga ling sitame kilo nang jia dim lakha iko number 74660100815551 contact number 6001851 tangte hadaki sungke phua hemto la tungpen nang pachini dun alamthi arjupani tha chinthong pen kimson center Karbi Anglong Tv9 news han yo ni tum non ki sungel la puhilo bihek pen uswa mek chlong lok an non kan sok sian lo along a hin chupon lo stame mi de la se chilang thek thedel lo ase ke kithe ding num phan kirap chu hang hi pu phan si pherang ke ap tum phan chu pha iglo to tangte rang li tum ke dam tang arni pestame la bangso ke so ka chelang je phan nang le tum la da ka chingthong constituency ar lo ka chari bom sar ake hai awejit kro phanang le tum chuning ripon doloma prangpen ipong ke chu hang lo an ke phun ben se ching ki ke sara abang ta nang lupo pusi nang ipu stame poisa bang nang le de la si non ipong abang ke nang rap thu vek tha pusi chuning ri lo la se tela ka ching hon kor te ke so ning kan se la lang li ke so panji lo kan sok si lo non an bihek pen ma bihek pen la se penang ana jak ding lo posinang le tum non bang ke chelang ye phan awar sai videt son ke di la se ni le tum la dak na homri nang lo la se nang le tum chelang lo stami le bang so rat hong jai along nang le tum isi kirap long im ni seng le tum chup hapan ke misal lo la se non puthot nar jibun te ponang le tum along la bang so ke so ke meje phanang le tum chepon igloma chipon ulo la se non bang ke awar sai de ke awar saya vedel non ke chilang thek thedel lo to churu parpik lo nang le tum la klar dak mena bang so lam the apthak nang tum rat hang jai lang peklang pot churu parpik lo rong teke LP school long teacher inut vera puthak student atumpen em Richard tok bia phan kachuni report rong teke LP school long teacher mate master inut vera puthak sumara tumpen education in charge em Richard tok bia phan bang inut mesenang toy vek tha pusi usumara tum luar bagru MSc amparta education em Richard tok bia phan kachuni amparta teacher ke arni wang ta school nang than lapen ke RV lapen lang thidu ta kutta aking pen bang judik tik lapen ke chipadok pik ta LP school along kacharli lo kacharli vek aw somar ton pen thapachi rong teke LP school long de semera ke sungnai ke sonthom posi school managing committee president Bormon rong hang pen pachini pen lapen ke teacher inu vera pot akisung du la si teacher nang toy vek ningji amparta school boundary war lapen ke osomara joma phan han an kitun pia dim lapen lang la son thoma bang nang ra vek tha pusi school managing committee president Bormon rong hang pen education em Richard Tobia phan chuni amparta ke hai cem Dr. Toliram rong hang phan ta chuni lapen ke rong teke LP school teacher Ilijar tok bi pen ta ninga klong pen em Richard Tobia phan chuni Lukhimi Juri pen Mongol Singh report Karbi Anglong Tv9 news Resta kuri that ko ihi na luchok ko laku adobe class 4 class 3 do atan hala ihi ro mangat class 3 do ihi na luchok class endo badang ke aswa aro malong ka class 3 an tham lab nangi la anan se ha arum ka prek class 3 class 4 class 5 atong han nangi
tangte sir nangli class stroke sian si do kolom ngar pisko tangte nangli ki thane ko son sang li ke exhaust un no abang so kita na de ni na pajir mi pathek pa me assistant me ni than ku ni de lo athe apor lam ta do yong se class pan 40 minute than de ku dang de hala ka pre class pan ge than lo ni asila bang so teng apor ke adjustment si ni dia ka pre class pan ta la ku si than na mo asio somar na pini ani ta yo to take set to take big o somar ke da plan ko da Nanti pini aberta ke lang sikan ton pondok domi thang me kardong.